Alright guys, so hari ni Gary nak tunjuk kat korang ada satu Royal Enfield Continental GT 650. Dia agak sporty sikit punya cafe racer. Boleh kata sporty, boleh kata style yang retro, ataupun sporty punya cafe racer pun boleh. Memang cantik lah, gaya lah. Alright, CC 650, engine 2 silinder, so horsepower 47 HP, top speed anggaran 17 ke 18. Alright, so exhaust pun dah upgrade yang sound yang best. Tadi kita dah payung MUI kan. Alright, kalau korang yang rasa minat motor ni, boleh PM kita. Tahun 2023, Royal Enfield Continental GT 650, harga jualan 27,800, siap potong nama cash. Loan minimum deposit 100, bulanan 500 lebih selama 6 tahun. Kalau ada credit card, boleh swipe guna credit card, buat EPP 0% interest dengan bank korang pun boleh. Lepas tu kita ada FOC warranty setahun bagi korang. Alright, minat Roger, bye.